Yelhomi kanna bu honabada Manipur gi miyamna lamdam asigi demography khangna maikai sumna khongjang changsin bagi tangai fadaba lai haina su minister nang thongbon biren phongdokre. Delhi police na house arrest tawduna thammagi sabsaba maram khanghandriba fawba imagi mairagi convener de Sujata Imphal tholak khiroi haina DNCC Women's Wing convener Narmada Kuman Temna khangalakle. Tribal Affairs Minister Namasagi Mathong Tawrakaba Sahi ani Fazilakle Tribal Community Singi Sakat Thorangi Thabak Sing Tinthaduna Laidiba State Thubu Matamna Midyang Sangbiyo haina Tribal Youth Council na Khongjang Changsin Khre. Imphal East ki Yangang Pokpi Police Station ki manung sana laiba Maitai Khul Singda Kukilan Hobe Sing na Chingthaktagi Nongmai round kaya kaptharaktuna Landarak Khre. Amade Imphal East ki to khongnang makhongda leiba hana local fund audit ki director oiramba mioi amagi yumda sakhandaba singna bom dang sinduna pokhai hankhre. Kurumzari ISCOM Manipuri pau meeting tabiri ba khwai puna papo taram noksari hauzik pau sandokna pizari Manipur gi miyam na Yelhomi kanna bu honabada lamdam asigi miyam na Manipur gi mishing amadi masida yauri ba tongan ba phuruk gi miyoi masing gi chang ase thigatuna maikai sumna khongjang changsin bagi tangai fadaba lai haina Chief Minister Nongthongbam Biren phongdokre. Wafam asi mahang na Kamjong district ki Sadong da pangthokiba Manipur Indigenous Peoples Cultural Exchange Festival da phongdokibani. Tourism Department ki mityeng makhada Indigenous Peoples Forum Manipur na sinduna Manipur United by Diversity haiba thimda numit nini supna pangthokadaba festival asi haudokpagi thauram Chief Minister Nongthongbam Biren ga loinana Minister MLA amadi lenga ki mukok thongba official kya su saruk yakhi. Festival asi haudokpagi thauram da saruk yaba lakhiba Chief Minister Nongthongbam Biren na thauram asiga mari lenana hangdoktuna thamkhiba tongan ba stall sing su koina satuna yengsinki. Thauram aduga mari lenana Monuments of Ages su maikhum hangdokhi. Thauram asiga mari lainana Chief Minister na makhata na phongdokhibada lamdam asigi Yelhomi singna masagi identity masak ningthi na khangdoktuna Manipur thugaina bu honariba Yelhomi nataba mitop sing asi kana no haiba khangdokpa tangai fade matam asigi mirol na ipa ipu singna haukiba sahi lising aniro masi ngak senduna lakhibani haiba asi kawbugum tawre Lengak asina angam bu honaduna lamdam asigi ipa ipu singna thambiramba puwari ga sagonaduna laklaba Maru oiba mafam amadi khubam sing yokhatnaba Go to Hills Mission na chingba thaurang kaya paikhatuna aikhoigi cultural heritage asibu kanna bohonaduna lakli haiki. Festival asi haudopagi thauram asida maikai adom da leiba tongan ba khulgi khunja singna natki oiba jagoi sai kyasu thaugal tawki. TV discussion le yawi riba platform dengan bi riba sorokda thoga sahi riba mayam se hana madu ngandri ngai sarkar ki statistics da hana sangbiyo population da hana sangbiyo electoral roll da hana sangbiyo geographical factor le riba mayam se demographic body se da map da googles ki map da hana sangbiyo satellite map da hana naina biyo adu nei matung da Government tawul report, Biren tawul report se lalaga di, hand over. Adu di sumcak cakana, documents su yengde, border list su yengde, geographical, demographic imbalance tawul su yengde, missing handle, kun missing handle su yengde, kaim de yengde de dom. Aswai de gamma tamakudu, swai damungan, swai de gamma tamakudu, swai damungan tawul laibu di. Naga kan mga moy. Indigenous people can know more.
Delhi Mitai Coordinating Committee DMCC की Women's Wing नंगारांग New Delhi की जंतर मंतर दा चंगसिन खिबा खोंजंग दा सरुक याबा सतखिबा इमा की मैरा की कन्वेनर यावना नुपी अहुम Delhi पुलिस ने डिटेन तौदुना ngasi ayuk pung 8 ताराबा फावबा मखोय बु फादुना थंबगी सबसाबा मरम अमता मरी लेनबा सिंगना पीदना लेखिबदा DMCC Women's Wing की कन्वेनर नर्मदा खुमन थेमना अकन ममोंगदा यानिंगदा फोंदोखरे पावसगी मतुंगिना इमागी मैरागी कन्वेनर टीआई सुजाता गलोइनना वारेपम प्रेमावती अमदी nganगोम ममता मखोय अहुम उत्तम नगर की मनसरम पार्क लेबा आशानबा का अमदा ngarang numit yungba matung pung 12 ga minute 10 dagi confine tawduna leirakkhibani panba yabadi leimakhong army camp ta changkhibadagi thiba khangdana leiriba kamal babu gi loinabiga loinana Manipur की गवर्नर का उननबा इम्फाल की राजभवन दा हंदक इकुई कुइदना अपॉइंटमेंट लौनबा होटनखिबदा टीआई सुजाता मणिपुर पुलिस न सुदितेन तौदुना थमखिबा लेखरबनी ngarang Delhi की जंतर मंतर दा DMCC न सिंधुना संगसिनखिबा खोंजंग दा सरुक याबा लाखिबा टीआई सुजाता अमदे महाका लोइनखिबा नुपी अनिबु Delhi पुलिस न अमुक डिटेन तौदुना हाउस अरेस्ट दा थंबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना DMCC Women's Wing की कन्वेनर नर्मदा खुमन थेमना ngasi ayuk वीडियो मैसेज अमा थादोरखि वीडियो अदुदा महाकना फोंदोरखिबदा DMCC की खोंजंग सरुक याबा लाखिबी टीआई सुजाता मथंगी नुमित हाइबदी ngasi इम्फाल दा हनबगी थौरांग हानादगी लेरबनी महाकु दिल्ली पुलिस न इम्फाल दा अमुक हनखिबदा अथेंगबा पीद्रबसु महाकु फादुना थमखिबगी चपचाबा मरम पीद्रिबा फावबा इम्फाल दा हल्लोय हाइना वारेप लौरे मियोय अमबु मरम पीदना फादुना थंबा हाइबसे मियोय अदुगी ह्यूमन राइट्स खोंगोइनबनी हाइरदुना महाकु फादुना थमगी मरम अथुबा मतमदा खंगहलक्त्रबदी वखल मानबा लुपसिंग खुसमनदुना अकन मखोंजंग कया चंगसिलकपा याय हाइबा सेक्शन वा थमखि ममोंद सिरि मराल से करिनो अदुगा ममोंद सिरि मराल से मीना अमन हेक्ता हाइजलगा कनानो ने हेक्ता हाइजलगा मसे मनुंगी मी यावरबनी कनानो से अदुना माना थादोक मतमदा मरम अमत हाइदन थादोकसु यारोय अदुगा मसिगे अचुम लंगाल जिंगे खंगरि भाबा अखोय मनुंग हुना थिजलगा अखोय दिल्ली DMCC ना अचुम बगिदमक्ता अखोय लेखनी अदुगा दिल्ली लेबिरिबा मियाम सिंसु अइना अपील तौजरी मसिदे सरुक याबियु ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कदाइदा लेख्रे महाकी मथौ तौदना लेरप सही अनि फाजलकले मपी मपा लेतबा मचा सिंह हाइबदो ओइरे चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंह द लेरिबा ट्राइबल कम्युनिटी सिंह की सखत थौरांगी थबक सिंह थिंथादुना लेरे लेंगाकना अथोबा मतमदा मिडियंग संगबियो हाइना ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुर TYCM न दुलालेन की MBC सर्स मापादा खोंजंग संगसिनख्रे खोंजंग नसिगा मरी लेनना ट्राइबल कम्युनिटी सिंह की ओइबा डिमांड तरा यावबा चार्टर ऑफ डिमांड अमसु पुथोक्तुना मरी लेनबा सिंह द खंगहलकपगा लोइनना खोंजंग असिदा सरुक याखिबा TYCM की जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट कोनमैना पाउमी सिंह द फोंदोखिबदा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI की स्टाफ वातुना लेरिबा सिंह असि अथुबदा रिक्रूटमेंट तौदुना मेंखतपियु TRI हाइरिबा इंस्टीट्यूट असि ट्राइबल की अमखक्ता ngairaba इंस्टीट्यूट अमनी अथुबा मतमदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADC की पांगथोक्तना लेरिबा मिखल पांगथोकपियु डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अमदे हिल्स डिपार्टमेंट मणिपुर की तोंगानबा डायरेक्टर थंबियु डिपार्टमेंट सिंह असि अहांगबा पोस्ट सिंह अथुबदा रिक्रूटमेंट तौदुना मेंखतपियु हाइबना चिंगबा डिमांड सिंह थमखि खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा सिंहना To fulfill our demand, we want equal development in both hills and valley. Don't suppress constitutional tribal rights. Long live TYCM haiba kholau kya sulauki. Singira siloira minister se thirao halsne khodi maram de akhoi gi thabak se lon mak pending tawrere hauji TRI su keno tawrere PD makhada keno tawni ST commission se TD makhada TD minister na look over tawni overseas tawni adu ma hak se bapa lam de lebra foreign de lebra adu India gi state krai lebra adu khangre aduna baliba sarkar jina minister Singira alatraga minister se mafam de topira thabak se phajana pangthok pi na bagi se akhoi khungdok sani mani इम्फाल ईस्ट की यांगंग पोकपी पुलिस स्टेशन की मनुंग सन्नलाइबा यांगंग पोकपी उयोग सिंह थमना पोकपी उयोग सिंह अमदे संगारेन विलेज दगी ngarang
नुमिदांग पुंग तरेट मखाइरोम ताबा अद्वाइदा कुकी लालहौबसिंगना नोंमै राउंड कया कापलखरे नोंमै कापलकपा अदुदा मफम अदुदा खुलंगाकिबा खुंजासिंग अमदे स्टेट सिक्योरिटी फोर्ससिंगना सुहंदुना नोंमै राउंड कया कापदगी सिंथक्तगी कुकीसिंगना नोंमै कापलंबा अदु लेपखी खुथोकनबा अदु पुंग मापन तारमदाई फावबा मतत मतत चथखी थोइदोकपा असोवापनगी पाउदी लेखिदे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनु सनबा तो खोंगनांग मखोंग लेबा हाना डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट ओइरंबा लाइस्रम बादल कुमार सिंह चाही यांखैगी युमदा सखंगदबा सिंगना बोम अमा लंगसिंदुना पोखाई हनख्रे हाइरी थौदो असि ngarang नुमिदांग सौराकना पुंग तरे तारकपा अद्वाइदा थोखिबनी बोम अदु होंडा एक्टिवा टोंगदुना लाकपा मियोय अनिना लंगसिलंबनी हाइरी सखंगदबा सिंगना लंगसिलंबा बोम अदु बादल कुमार की संगोइदा तादुना पोखाइबदगी संगोइदा लेरंबा पोचै खरा अमांग अता थोखी अदुम ओइनमक असो अपंदी याउखिदे बोम असि कनाना करी मरंगी लंगसिलंबनो हाइबा अदुदे हौजिक फाउबगी ओइनदि खंगबा ngamdre थौदो असिगा मरी लैनना पोरमपाट पुलिस की कांगबु अमा लाक्तुना यंगसिनबगी थबक सथखरे हाइना पाउ असिना मखा तारी सिंगापुर दंगरंग पांगथोखिबा फाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 दा इंडिया के ग्रैंड मास्टर दी गुकेस ना चाइना की दिंग लिरेनबु माइथीबा पीदुना चैंपियन ओइखिबता नतना मालेमगी ओइना ख्वाइदगी सही नौरिबा वर्ल्ड चेस चैंपियन की मिंगथोल फंगबा ngamkhre लोइनना विश्वनाथन आनंद की मतुंगदा सही 19 खक्ता ngairiba दी गुकेसना चैंपियनशिप असिदा मकोक ताबा ngamkhiba अनिसुबा इंडिया मचासु ओइबा ngamkhre दी गुकेसना मालेमगी ख्वाइदगी सही नौरिबा वर्ल्ड चेस चैंपियन ओइरकपदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेनसु महाकी एक्स हैंडल द पोस्ट अमा थागतुना नुंगाइबा फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर ने फोंदोखिबदा दी गुकेस की माई पाकपा असिना लेबाग असिगी सही नौरिबा नहासिंगदा अनौबा इथिल अमा फावनबा ngamlagani हाइखी ICAR कृषि विज्ञान केंद्र चांदेल ना कृषि स्वर्ण समृद्धि वीक की मखादा नौमगी ओइबा जिंजर फेस्टिवल अमंगसी ICAR केबी के चांदेल की कैंपस ता पांगथोखरे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हाइबा पांदम दा पांगथोखिबा जिंजर फेस्टिवल अदुदा STC चांदेल प्रोमिलता मोनसांग वांगलर हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन चांदेल की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के संदीप सिंह अमदी ICAR केबी के चांदेल की हेड इंचार्ज डॉक्टर खुमलो लेविस ना अथोइबा मिथुंग अखनबा मिथुंग अमसुंग थौरमपु ओइखी थौरमगी अथोइबा मिथुंग सिंगना चांदेल ब्लॉक अमदी सकपीकारोंग ब्लॉक की मखादा लेबा फार्मर सोसाइटी सिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग अमदी तोंगान तोंगानबा खुलगी लौमी सिंगना हांगबा स्टॉल सिंगसु येंखिबगा लोइनना लौमी सिंगदसु निंगथंगी मरु मरांग सिंग येंथोखी थौरम असिगा मरी लेनना ICAR केवी के चांदेल की हेड इंचार्ज डॉक्टर खुमलो लेविस ना फोंदोरकपदा चांदेल की ओइनदी सिंगी पोथोक असे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने मरमदुना चांदेल दा FPO अनि लैबा असिदा सकपीकारोंग ब्लॉक फार्मर की शेयर होल्डर चामा यांखै अमदी चांदेल ब्लॉक तना चामा कुन लैरिबा सिंग थारिबा लौमी सिंग असिगिदमक फेस्टिवल असि पांगथोकपनी हाइखी जिंजर असी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नी अदुना अखोई चांदेल केवीके की मखादा कृषि स्वर्ण समृद्धि की वीक की पांगथोकपागा लोइनना अखोइना फेस्टिवल असी पांगथोकचबनी District Horticulture and Soil Conservation Sandel Nasinduna Chief Minister's Initiative for Livelihood Revival of Unemployed Youth Farmer and MIDH की first installment scheme की मखादा निंगथम मरु मरंग चांदेल डिस्ट्रिक्ट की लौमी सिंगता येंथोखरे थौरमदुदा कोबी मना कोबी लई आलू खामेन सिनबा फदिगोम अमदी हवाई ट्रक नसिंगबा सिंग लौमी सिंगदा येंथोखिबा थौरमदुदा चांदेल DC की ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता लैबा हॉर्टिकल्चर ऑफिस ता पांथोखिबा थौरमदुदा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर MD फिरोज खान SDO चपीकारोंग MD ताजउद्दीन SDO खेंगजोय गयासउद्दीन चांदेल की डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के संदीप ना मरुएबा मिथुरेन सिंह ओइना सरुक याखी मरीफू मंगा सुबा नुपी लालनिंग सिंह नुमित का मरी लेना UPIC लांगोल तरुंगना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी नैकालोंग तरुंग क्लब का खुसम नदुना ngarang UPIC लांगोल तरुंग हेल्थ सेंटर की मनुंग अमदी अकोइबदा जॉइंट ट्री प्लांटेशन के अचंबा थोरम अमा पांगथोखरे UPIC लांगोल तरुंगी MO इंचार्ज डॉक्टर रति मंजूरी युमनाम नलुचिंगदुना
पांथोखिबा उ थाबगी थौरम अदुदा पुन्ना उ सार 30 मुक थाखी मखाताबा पाव पिजद्रिंगादा अटेंबा ब्रेक अमतंग लौजरी Admission open. Honeycomb Foundation School Mongsangi Bore Makongi English Ngani Kun Mga Kuntaruki Oina academic session day care dagi class 3 Fawgi Oina admission to Hosere. School asi qualified amani train to Rosa Sina Angang Singa Tungia Sa Uhanduna Takpitambiri. Pizariba Kudong Saba Singa Dudi, Mama Pasa Panaba Angang Anina Tragamas Dagi Helabadi Anisuba Angangi Oina Sada Contra discount Pizari Aduga, Ahumusuba Angangi Oina free admission Pizari. Luinana relief camp Natragai Irana Sokalabam from Singi Damaktadi, free admission Pizari. Van service, Jahiga Sana Rabas Hanaport. Ningtina sentence has a classroom sing Luina CCTV camera, January Kun English Ngani Kun Manga Fawi Manung the admission Taurabadi, Sada Yankai discount Pizari, Akagava sit Karakaktani, Kudong Saba Silobiho, Nasi Nasima office the Latuna Tanabio, office hour 9 a.m. to 2 p.m. Amukana Taramnoksari Makataba Pao Manipur Kundaminari ba Kanglup Kayagi Ariba Kundarol, Zatnabi, Fizet Lighting, Saksa Yutak, Makoina season Ramba Polam Kaya Tizinduna, Putoplam Danatana, People's Museum Kaksing Hangdoktuna, Haurakliba Amadi Tungi Mirolda, Asobo Kudol Pot Bibiramba, Museum Sigi founder, Laikhidraba Mayang Lamam Gaura Sandragi, Marifu Suba Mapokumon Thoram, Nasi Mahaki Pogna from Lamdam Kaksing Pazi Lekai de Leba, People's Museum Gi Sanglenda Pangthokre, Nasigi Thoramadu the Museum Sigi Trust Committee President Gi Thopuriba, Waisur Chandra Singh, Dr. M. Akhini Kumar Singh, Utra Sanglengi Angom Ningtho, Angom Poireiton, Kaksing Municipal Council Caretaker, Councillor Singh, Scholar Singh Amadi, Museum Sigidamak Thibu Humbagi Tabak the Saruk Yariba, Masak Nairaba Mirgasu Saruk Yaki, Masigi Samlava Thoromaduda, Lake Hidraba Lamyanba, M. Gaurasandragi Potoda, Laisu Katuna Ikai Kumnava Utpana, Mapungova Thorum Oiki, Thoromaduga Mari Lenana, Museum Trust Committee President Waisur Chandrana, Mahaki Warwalda Fondo Kibada, Lake Hidraba Lamyanba Asi, Tasingna Manipurda Kundaminariba, Purup Kaya Sigi, Masamasagi Oiba, Haurap Pamamadi, Masamasagi Satnabi Punna Kamina Duna, Manipurgi Apungi Saktam Sagatna Bukonabada, Awa Ana, Sibasangba Kidana, Manipurgi Kasin Koya, Chingman, Koina Satuna, Hona Kibalamyanba Amani, Mahaki Hona Zamana, Nasigi Mirolna, People's Museum Asi Top na Uba Fanglibani. Hauzik Fawbada Mahagna Tungi Mirol Gidama Khanduna, Mahagna Tizinduna, Lari Kuntra Hena Kudol Tambiramle, Masigi Manungda Hauzik Master da Syllabus Oina Tambasu Yauribane, Mahagna Tungi Mirol Gidama Kathokuna Hona Zaramba Kayasi, Aikoina Namsinduna Arembada Manghan Gumse, Lengak Namadi Miamna, Lingjalmana Hona Minaduna, Museum Masi Hena Masatok na Buhona Minasi Haina, Apil Tauki. Kakching Block Congress Committee ki advisory ki thodang matam sang na puduna party sigi sawkhat thorang kaya da asawa thodang kaya loram batanatana maheroi kaya botak pitambiduna aphaba khunai ama semgat na bokhnaramba Kakching Pazi Laikai dagi Oza P Kunjo Singna manung matam sadana laikidabada committee asigi maikai dagi thamoi sokna nuaitaba fongdok pagaloinana lusingba asigi thawaina mapugi mafamda ingna signa leiruna ba minute ani tumina leptuna awaba fongdokre Awa Fongdokpagi Asamba Thoramaduga Mari Lainana, Committee Secretary Taupuriba, Laisang Tem Brozena Fongdokibada, Laikidraba Ozasi, Matauda Puling Sangba, Paikat Luba Tabok Sing Mai Pak Deba Fawhonaba Misak Amani, Kunai Asida Mahaki Taudang Yam Nasawi, Mahaki Lamzing Makada, Party Sigi, Sakat Nabatabak Torom Kaya Ama Paikatuna, Party Si Hosi, Miam Natazan Naba Party Am Oiduna Lady Bani, Mahak Namanu Madam Sada na Party Si with Hadokun Sat Kibasi, Party Asigi Quality Sound among Zabatanatana, Menson Bangam Laroida Bahoba Amamatam Supadale Horagani Haiki, Awa Fongdopagi Asamba Mifamaduda, Manipur Pradesh Congress Committee. Secretary KSS Kennedy, Block Congress Committee ki Thaupuriba Singh Amadi, Kakching Municipal Council ki Ward number 1, 2 Amadi 8 ki Caretaker Councillor Singh Susaruk Yaki. Changang Gaida Laiba Lining Thau Kubomba Kunbu Laima Laifam Lenda Thang Tagi Sintak Purel Okra Mangle Mitaina Ngarang Sintam Loi Kaya Laitin Thaba Thoram Tauduna Takpi Tambiba Hokre Haudokpagi Thoramaduda Sintak Purel Okra Mangle Mitaina Athoiba Mithung Social Voluntary Organization Sangangai President Moirang Them Kanta Mitaina Thoram Mapu Amade Lining Thau Kubomba Kunbu Laima Thaugalup Changangai Secretary Abuzam Narazitna Akhanaba Mithung Oina Saruk Yaki.
Kanku Film and Entertainment Society Chandel na puthokpa Sang Pearson na direction piba anal feature film Kind Call haiba film Chandel MLA SS Olis na ngasi release tawkre Panchai Village da laiba Chamdel Town Hall da pangthokiba release ceremony aduda Chandel gi additional TSSP Chamnana Functional President WS Kanral HL Livingston amadi Victor Koring na akhanaba mithum lensing oina saruk yakhi Makha tarapada sanabagi pau amuk lawirasi Manipur Basketball Association na senduna nupagi team tarani thoyamadi nupigi team ahum na sarukiyaduna Brahmapur Nahabam Basketball Court ta chatliba tha asigi taruktagi hauduna satharakliba kunmari suba Senior Basketball Championship ki ngasi sanakiba nupa kangluki match singda LMYBA Lalambungna BDBA Bisnupurbu Basket Humputaret Yankai Humdoida Maithiba PK match amadana CGC Sagolbana Model Club Chingam Khabu Basket Humpudra Humdoi Humpudra da Maithiba PK tournament asigi ngasistana kiba match amadana CYLC Chingamathakna Basket Yankai Mathoi Nifuda CDBA Chandelbu Maithiba PK Youth Affairs and Sports Department na matam sangna thabak thoram kaya pangthok lamduna sahina yadabana pension gi matam yorak laduna pothaduna lairiba singi mafamda YAS Department ki Coaches Association na chamlaba thoram amaga loinana ikai khumna khre ngasi Khuman Lampak Sports Complex ki Cycle Velodrome da pangthokiba ikai khumnaba utpegi thoram aduda YAS ki Director T Fulen Mitai Coaches Association के President L Meghavarna, YAS के Deputy Director के Santi Kumar Amadi, YAS के Assistant Director L Anitana, अथोइबा मिथुंगलन सिंह ओइदुना थबक्तगी पोथारबा सिंगी मफमदा चमलबा खुदुल पीदुना इकाई खुमनखी Manipur Cricket Association Sinduna Lairenjam Public Ground Satiba Tha Sig Anidagi Hauduna Satharakliba Mapan Suba MNCA Play Tournament ki ngasi khangabok Public Ground na sanakiba match da wicket tareta YAC School na SDC Laifum Khunobu Maithiba PK match asida SDC na ahanba innings da bat paiduna over kunthama thoiga ball mari da wicket loina turaga run chamaga taruk lokhibada YAC na anisuba innings da bat paiduna over tarani thoiga ball mari da wicket ahum turaga run chamaga taret loduna match asi mai pakhe tournament asigi ngasi Lairenjam Public Ground da sanakiba match da Sedo Thangwai Banna wicket ahumda KCDO Kongpal bu Maithiba PK match asida KCDO na ahanba innings da bat paiduna over kuntaret ka ball amada wicket loina turaga run samaga taramapan loduna target run samakun thamkhibada Sedo na anisuba innings da bat paiduna over kuntrada wicket taret turaga run samaga kunmathui loduna match asi mai pakhi hayeng sanagadaba match da Lairenjam Public Ground da Napsa Kha Imphal na SU Sagolbanga Thengnaragani Loinana Khangabok Public Ground dana KSDO Kyamgai Amadi SSU Sinjamaina Sanaragani Manipur Cricket Association Sinduna Team Taramangana Saruk Yaraga Group Ani Khairaga Model Higher Secondary Amade Oriental College Ground Satlibatha Sigi Taruktagi Hauduna Satharakliba Mari Shuba MNCA Super Plate Tournament ki ngasi Model Higher Secondary Amade Oriental College Ground Sanakiba Matchta YWC Langthabal Naran Yankai Mangada TCMDC Thongzubu Maithiba Pikre Mes Asida YWC na ahanba innings bet paiduna innings ki apiba over kuntra manga loibada wicket taruk turaga rancha maga marifudra humdoi lokhibada TCMDC na anisuba innings bet paiduna innings ki apiba over kuntra manga loibada wicket mapan turaga rancha maga kuntra nipan loduna mes asi maithiki tournament asi ngasi Thobal Moijing Public Ground sanakiba match ta RCA Lilong na Force Khetri Gauburan marifuni panda maithiba PK Mes asida RCA na ahanba innings bet paiduna innings ki apiba over kuntra manga loibada wicket mapan turaga run chamaga humpudra ni thoi lokhe ani suba innings da force na bet paiduna over kunga ball ani na wicket loina turaga run marifu mari khak loduna match asi maithike tournament asigi hayang Model Higher Secondary amadi Oriental College Ground da Rule Cricket Team Maitram amadi YUCC Kwakaithal Moirang Purel na sanaragani
Thobal Moising Public Ground da PSC Khuyathong amadi AKSTO Khangamokna sanaragani. Board of Control for Cricket in India ki meeting makhada Madhya Pradesh ni yumbu oiraga Gwalior da chatharakliba under 16 men's Vijay Marchand Trophy da Manipur amadi Assam na MPC ground Morena sanakhiba match da Mutum Shwabiman na punna wicket taramathoi tuhanba ngamki sanaroy asina Gwalior gi Sindhya School Cricket Ground da sanakhiba match da Haryana gi Mayok da wicket ani tuhanba ngamki Sanaroy asina hauzik sathariba tournament asida punna wicket tarahumdoi tuhanba ngamkiba amade Manipur gi team da saruk yariba Tidim Road Athletic Union Cricket ki sanaroy Loitongbam Isor Chandra gi mafamda union asigi maikaidagi harauba nungaiba phongdorakle sanaroy ani na tunggi lambida yaifaduna mizat purakpa ngamna sanu haina yaifa pauzal pirakle Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Saliba Thasig Nipandagi Hoduna Langthabal Public Ground the Tim Taranipana Group Mari the Saruk Yaraga Satharakliba Kunmathoi Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Kinese Sanakiba Metsta Cyclone Thangwiba na wicket ahumda LCC Lamsangbo Maithiba Pikre Mes asida LCC na ahanwa innings bet paiduna innings ki over kuntret loibada wicket loina turaga run chamagatara lokhibada Cyclone na anisuba innings bet paiduna over kuntaruka ball manga da wicket taret turaga ran chama tarani thoi lauduna mes asi mai pakhe mes mai pak khaba Cyclone gi sanaroy tiken na wicket mari tuhanba ngamduna man of the match ki title lokhe satharakli ba tournament asi gi hayeng TCM DC Thongju amadi Chem Khagempalina sanaragani loisilakpada maroi ba pau amuka hana pizari Lamdam asigi yelhumi kanna muhanagada Manipur gi miyamna lamdam asigi demography khangna maikai singna khongjang changsin bagi tangai fadaba lai haina Chief Minister Nongthongban Biren phongdokkhre Delhi Police na house arrest tawduna thambagi sabsaba maram khanghandriba phawba imagi mayagi convener Te Sujata Imphal thoklakhiroi haina DMCC Women's Wing convener Narmada Khuman Themna khanghalakle Tribal Affairs Minister Namasagi Mathok Tawraktaba Sahi ani fazilakle tribal community singi sakhat thorangi thabak sing thinthaduna leiriba se thibu matamna miyen sangbiyu haina Tribal Youth Council na khongjang sangsinkhre Imphal East ki Yangon-Pokpi Police Station ki manungsana laiba Maitai Khulsingda Kupilal Hauba Singna chingthaktagi nongmai round kaya kaptharaktuna landarakre Amade Imphal East ki top khongnang makhongda laiba Hana Local Fund Audit ki Director Oiramba Miyoi amagi yumda sakhandaba singna bom langsinduna okhai hankre ISCOM News na pizaba ngasi nongmagi oiba Manipuri pau matang asida loire medeng tabiriba punamapu amuka na khurumjari